Chamgei chamanikab Jehova, kitochok eng lesson nebo rani ako kiwekwo kongoi eng lesson kokimi tugul eng wikit konye. Ko eng wikini kebendi kinetigei akobo timdo nelalei. Ko togotin mising abwati ale kosich wikit nekararan ako kitochok kebe kibagenge. Ko kotomo atestai amoche amwowok ngane kekurna Evelyn Tarus cheomite rani koboto rani ketinye kiboitiot Stephen Maru, chepkametinyu Lilian Maswai ak Pastor Nyalilei. Ogere eng yu ole mamitei Pastor Ngetich ko osochi ko kanyor komi kaimutiet kanyor kidogo kososochi inendet ak family nenyi. So ketesetai kotomo ketestai ko ongesa Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny kakikurin baba amu kakoit kasarta nekinetigei akobo bukuitab komong'u akobo boisiet nekikochi Moses. Ko Jehova nenyo yekitendi kinetigei kokakitachin asikobit itebe kwenunyo ak icheket chekose Jehova nenyo ichob mugulelwekwak ak ichek asikobit kinetkei tugul kibagenge. Tebi kobotech akoi kewong'u lesson ini amu kisoe ak kelosun eng kainet nebo Jesu ne etindenyo. Amen. Amen. Kongoi mising eng biik chekosoman anan chekokimi tugul kokas lesson akobo wikit konye. Komi tebutik chekoteb biik akomi kora biik chekomwawech ng'alek kole kongoi ko ameche atach chepkametinyu Lilian asikomwawech kiy akobo biik chekoisubech eng lesson akobo wikit konye. Lilian. Kongoi Eva akamwae kongoi mising eng chitugul nekoisubech amwachini kongoi Jehova mising kitorori kainenyi amu kamuget nekokonech. Kokameche kityongon amwa eng nwokindo eng kanetisiet anan comments chekomwa biik akemwa ketesetai kibagenge. Kokameche amwa kongoi akobo Emily Chesang kole kongoi mising eng mwalimuinik kong'ete Misri akoi Canaan. Ko Daniel Kosut kole kongoi mising mwoe kongoi akinye Daniel amu isubech. Kongoi Hilary Kirui kale kongoi mwalimuinik, kongoi eng Jehova ngobirurok Jehova. Ko Philip kemwoe kongoi kora amu kamwa ng'alekab logo nebo Seventh Adventist. Ko abwati ale meche sikotiny Pastor Nyalile eng yotok akomwawech resources chekimuchi ketesetai. Abwati ale kimeche keker kele lesson nekimite ko yekimite sikobabwat kele tesetai koune. Kongoi mising Martha Chepkoskei eng kongoi nekoimwa akemwoe kongoi mising ile have a happy Sabbath ko kongoi akondoiwok Jehova. Kongoi Ann Leting mwoe kolen great lesson indeed, be blessed. Ko kongoi eng Josephine Cheptanui kamwa akine kole kongoi kimi kibagenge kotugul. Naomi Chelagat komwa kole amen amen ako kongoi. Kemwoe kongoi kora amu Jehova neyoe boisioni ako ketesetai tugul kibagenge. Ruth Chepkorir kale koteb ng'oliot eng yo abwati amu kamwa kora kasubet kabo logo ameche kotuiyo ak nin age ni kongatestai eng yotok Hilary Koech kole abaibai mising akobo lesson ak maswali chekokiwol konyor eng walunet ko kiyamgei anan kiker kole kayamgei kole kateb. Ko mameche asoman mising amu kikere tugul kibagenge eng yotok. Ko chekasik chemasoman ko kiking'alale kora akobo Joseph, kimwa Jethro, kimwa akobo Musa ak ng'oliotab yani kosubkei ak kong'ololi Jehova eng yotok. Kongoi mising. Kemeche ketestai Ruth Chepkorir kora kole abaibaitu ne lesson ak ole kekonu maelezo sikobit kotuiyo. Kole kongoi amu technology nekikokonech Jehova sikobit kolya ketuiye ak keelewangei ak kesomani kibagenge amu meche ketebe Bible. Kole Felix Bett kongoi
ami nguno ketesetai kotugul. Ako kongoi akinye Felix. Kongoi eng Daniel Kemboi kole third quarter nebo lesson ini ko very interesting. Ko abwati ale kakitau kesisin ko konetech kinetigei kibagenge asikobit kowalech ng'oliotab Jehovah ko sikobit kenyoru kimnatet anan kokonech Jehovah kamuget sikemwochi biik amu kakorek Jeiso tupchosiek chok amache kenai yotok kele isomani lesson kainai ile uye kwaelewan inai ile inyoru kekurin iwe akinye imwochi chito age sikobit chemasomani chemakere YouTube konyendet neiloboti imwochini. Kongoi Shadrack Kiprop ale kongoi mising walimuinik chekokonech kenyoru kotaini kimite kibagenge. Kongoi mising chitugul amache akochi pastor dakikaishek tutigin asikobit kebe lesson komwa ng'aliotab logo atyo ketesetai yoto. Kongoi. Kongoi mising, kongoi Lilian. Kongoi ing tebutik chekotebin Ruth Chepkorir. Ruth Chepkorir ko koiteb tebutik somok. Ne tebutik chotok komuchi ko tebutik chemanamgei ak lesson nekisomani nguno. Lakini kotakemwoe kongoi kora amu ityeme iteb akobo logo. Ing ng'alalet nekoing'alal ko koiteb akobo kale kaniset nekikure Wanamatengenezo. Wanamatengenezo angen ale kokergei ak nekilen reform ing Kiingereza anan katurunet. Ko kale kanisanitok kale koimegei akobo logo amu ngiker logo nebo SDA ngiro ngleso kama printeni sekeker ko logo kotindoi Bible nekakiyat. In Bible nekakiyat komitei kimurtoiyot kwenut. Matoku Lilian. Matoku komie eng yo katyeme acheng nga explain. Koek logo ini ko tindoi kebeberta nebo kimurtoiyot nemite kwen. Tindoi kit nekaige somok aeng, yani kebeberwek chekemut. Ingirot chotok chekemut ko malaikaishek somok chobo ng'ong'utiet 14. Malaikayat netai, malaikayat nebo aeng ak malaikayat nebo somok. Imuti ng'ony komugul. Tindoi logo ini maat nelole. Maat nelole ko kerkeindo nebo tamirmirietab Jehova. Ko ng'oliot logo ing kanisetab Seventh-day Adventist kotindoi okay, kongoi mising Lilian. Enlargen kidogo koet. Ko ngiker logo ini igere logo mitei kimurtoiyot, mitei malaikaishek somoku eng kebeberwek tugul cheimuti ako muti eng oret nebo maat. Amu igere nguno maat nemi yo igere katoeke maat. Lakini karu kitabut. Ko kitabuni kobo bukuit netilil. Arorutiet neos, arorutiet nelel. Ko kingokakochop kaniset kobor kole malaikaishek somok che lumeiwek chebo kanisa chebo Seventh-day Adventist eng ng'ony komugul. Koamdoi logoiwek chemiachen koamdochin ng'ony komugul kotomo koit kakesunet. Baornatet netindoi ko ng'oliotab Jehova. Amu notok kimnatet. Kimurtoiyotab Kristo Jeiso ko nekisorwech. Ak tamirmirietab Jehova nekone kakuyet kesoman sirutik chetililen. Ko amu telelet nebo kanisa kotindoi kakuyet neu notok, komamitei ng'oliot age neketese kosir kit nekikimwa. Amu angen ale much kotindoi chito age kokere kole tindoi kanetisiet age neter. Ko achek lekitelelndoi anan lekisubi, kisubi ng'oliot nekikimwa. Ko kameche amwaun ale ng'oliotab Jehova ko kim ako toror. Somane kitabutab Ebrainik 4:12 kale ng'oliotab Jehova ko chepchep
ngolyotab Jehova ngatip kurutwet nekikilit kimasi ak kimasi kale chute orit lebitei le muchi kobesio kawek ang yamset an kobesio mwanik ko ngolyotab Jehova ko kimiman notok kikere ing logo ino ing tebutiet neketeb kora kokemwa ile kanetisiet nebo Seventh Adventist kokimiti ng'alekab sobet nebo Christianic ing atindiot nebo lekimuchi kesopto atebet netindoi biik ing ripset nebo healthy reform anan amitwogik chekiamei kolokset nebo tekisto ak tuguk cheu chotok ko ngan kimwa ng'alechotok tugul angen ale iman kanisetab Seventh Adventist kotindoi kakuyet kosubkei ak kanetisiet nekikinet kong'ete eng ng'olyotab Jehova ak maunotet nebo kitabusiek chebo Ellen G. White ak kamang'unet nekineti kaniset ing atebet nekararan. Makokitebi kou bororiosiek chebo sang ako ing oret nemie ko ketebi ing kakuyetab Jehova. Kongoi mising Ruth, atindoi kamang'unet ale imuchi kotekecheng kasarta age nekimuchi iteb kewalun, imuchi itebenech ing let ing yon nekimuchi kewalun directly ngomanyoru kakuyet. Anan kot komi chi netindoi tebutiet kosir nitok nekakewalu kesome kele wi kora nekite chito nebo Seventh Adventist nawendi kanisa no nekitenen ing yo tebe ilechi logoini kou ne amu tindoi kakuyet akine une sobetab Christianic komuchi konaak ine ak atindoi kamang'unet ale inye angot kora Mkristo nebo Seventh Adventist anan ko chi neicheng'e akobo mieindab Jehova ngobirok Jehova akondoiwok. Kongoi mising. Kongoi. Amu tesetai General Conference eng emetab America nguno kekure St. Louis Missouri ko kong'alale kora akobo logo nebo Adventist, so imuchi inyoru kora ng'oliondonoto eng YouTube. Kongoi mising kiboitinik chekakomuch kowol tebutik chekikotebenech eng wikit konye. So katachak anyun sikebe lesson nebo rani nemwoe akobo timdo nelale. Timdo nelale. Kinyorchini ng'oliotab metit, kenyorchini kitabutab komong'u 3:7-8. Mwae yoto kole akilenji Jehova koaker iman nyalilwogikab bikyuk chemi Misri ak kwaagas rirekwak amu koyagik cheusausi ak angen ng'wonindo nywa. Kanyorugei anyun sikobit asor ichek eng eunekab Misri ak amutu ichek kotokos komong eng emonoto koba emet nemie nebara emet nenyitat chego ak kumik, oldab Kananik, Itik, Amorik, Peresik, Ibik ak Chebusik. Noto ko ng'oliotab metit nebo rani. So eng wikit konye ko kikakinetkei akobo Musa, sobetab Musa kong'ete kingesich inendet akoi kwendi akoi kap Jethro akoi komitei kakomwei yutok kakobar chito ne kakoboris anai kole kaketambuan anan kakenai kele kiaborishe. Ko kingocheng Farao inendet komwei. Kingoit emonoto bo Saudi Arabia ko kitebi yundo kenyisiek 40. Ko nguno kotokoyoki nego, kekose kele kingotokoyoki nego, koro timdo nekilale. Kingoro timdo nekilale koro tumi, kolale tumi ako mabeku. Akoi koshangaan as anyun Musa kole kalya timdo nelale amabeku. Ko kinai inendet ing yoto kole ni ko kit neter nemabo kawaida. Kotoi anyun kwa inendet kole ngarikyi tumi asaro ale ne neyookseigei. Kikere kele eng kenyisiek choto kiyokishe eng timin en wilderness ko kenyisiek chekiamboleni Jehova Musa akoneti inendet. Ko ngesoman eng yoto komeche kenai kele ne nekiyaak kingorikta Musa ole kimitei timdo nelale amabeku.
ko kikur Jehova Musa eng yotok ko karikyi ole kimitei. Ko ngesoman eng um, kurget nebo komong'u somok koitet agenge akoi lo. Somok koitet agenge akoi lo ngesoman eng yotok. Akiyoki Musa akwetab kechirek chebo kapyugoinyi Jethro, tisindetab Midian. Akikweri akwet koba ong'atet komasin aki tulwetab Kamuktaindet nekikure Oreb. Akimong'chi inendet malaikayatab Jehova eng maat nelalei nekimang'une kwenutab ketit nesamum. Okero kimalal ketoto kilale maat. Akile Musa kawaker kwang'utioni teni katepto ano simalal ketit. Ak yekingoker Jehova kole kakwo kokur inendet Kamuktaindet eng kwenutab ketit kole, Musa, Musa. Akile ami yu. Akilenji amerigu yu. Icheru kweyonikuk eng kelyekuk amu tilil yotok itonone. Akilenji kokeny a Kamuktaindet nebo kwandang'ung, a Kamuktaindet nebo Abraham, a Kamuktaindet nebo Isaac, a Kamuktaindet nebo Jacobo. Akiuny Musa togenyi amu kiiywei koker Kamuktaindet. Akilenji Jehova yotok amu kakasoman yotok. Ko kingorikto yundo Musa yotok kong'ololji Jehova. Konai kanetutiet nekakimuch kinetkei eng kurgani. Kakiro eng yutok kele kaimuchi koboisie Jehova tuguk chebo kwong'ut kong'ololji chito. Kikere kele king'ololji malaikayat kobun tumdo nelalei. Ko kikaship kotambuan Musa kole kiit nebo kwong'ut nitoni, kiit nemelen kele nebo kawaida. Ko ngap kasarta age eng sobenyo komuchi koboisie Jehova kokure Jehova eng oret nemakinoe. Ngokure Jehova komuch kokure Jehova akowal tetutik. Kimuchi ketet tetutik chechoket tugul chekimuchi keyai, lakini yekakokure Jehova kowale tetutikchok tugul akebe kekas makenyi akeyai makenyi kou yemakwech. Ko kingokur Jehova Musa koboru eng yotok kora kele Jehova komuchi koboisie chi age tugul. Melen kele ki pastayat Musa. Melen kele ki chi nekitilil kot Musa nekimuchi kebwat kole kakoro Jehova kole ni ko kiboitiono netilil mising namuchi aboisie. Nitok koboru kole Jehova koboisie chi tugul nekakongei asikobit koboisie. Akoleweni Jehova chi age tugul nekere kole yome aboisie ni. Ko ngikochigei Jehova koboisienech. Kit age nekakemuch kenetkei eng yu kenai ko Jehova kongenin eng kainet. Jehova kongen chi tugul. Kale ingen ipkongen namba chebo sumekchok. Ko kingokur Musa ko kingen kainetab Musa kokur kole Musa, Musa. Ko kingen kainetab Musa. Ko nguno ku inye Lilian kongenin Jehova makoi iunygei ile mengenin. Ingenin Jehova matiny kole imi. Kokerin Jehova. Makere Jehova ko ki grupit. Anan makere Jehova ko ki timit. Kerin Jehova ko inyegei. Ko eng kasarta age kokure Jehova eng oldo lekimite ko ki busy keyoe tugukchok. Kikikure Musa koyoki nego. Komuchi konyorun Jehova melen konyorun Jehova ikenishei ile makonyoncho Jehova koboisieno. Igen ile ngaken Jehova akoi tun koborwo kole ameche ayai kiy. Lakini kurin Jehova yo i busy iyoe tugukuk ako ngiyebit imuchi ikas tugetab Jehova eng kit neikose ile makat iyai amu kure Jehova keyochi boisienyi. Kimuchi kebwat kele tetutikchok chekimuchi keyai kemuchi keyai eng kamukenyo. Lakini yeotuye ak Jehova akole Jehova yoiwo ni iyochini. Kimokonyumnyum angen ale mi kanetutiet nemeche sikenai kele kiyaak nekingekur Musa. Tos kiiten Musa kole wei awendi? Melen kele ki kit nekinyumnyum mising eng Musa. Ko yekurin Jehova eng kasarta age komuch koui iyebit, lakini yeiyebit akilechi Jehova amite kou kimwa Musa
komwaun Jehova kito neimuchi kokaikonugei ak inai ile bo Jehova kokonin Jehova kit nemakun iyai. Ko mi tebutiet nekateb eng Jumapili yo kole komi tebutiet nekateb sirindet eng yo kole kale ne kit nebo kamanut nekimuchi kenyoru kingomwachi Jehova Musa kolenji a Jehova nebo Abraham, a Jehova nebo Isaac ako a Jehova nebo Jacobo kou ye kakisoman. Ko ne nekimuchi kinetegei eng yotok? Ko ngitestai eng yotok kokameche koborwech Jehova kole inendet ko Jehova netesetai kayamiset anan ibwoti kayamiset amawendi kayamiset nekayamis Jehova. Kit nekearor Jehova komelen kele walaksei, mau chito. Kameche kobor kole a Jehova nebo Abraham. Kimache kobor kole kilumdaat kayamiset nekikekochi Abraham ak boisiek chekibo tai. Kimeche kobor kole Jehova kimeche kobor akobo kayanetab Jehova, faithfulness nebo Jehova. Kobor kole kayosiet nekikakomwa eng tai kokiwendi koyaaksei. Notok kora ko ki katuyet nekimeche koborchi Musa kole kimi kayamiset nekikakibor nekibo koret nekikakimwochi Abraham kele tun konyoponi. Ko kimeche kobor eng yotok eng tuguk chekimite eng kitabutab taunet kole kora mi tai kayamiset nekikachop komwa Jehova kora eng yotok. Kimeche koborchi Musa kole mautie Jehova biikchik nga kikakotis mising lagokab Israel eng kenyisiek 400 eng emetab Misri, ko kimeche koborchi Musa kole kikose inendet rirekab lagochoto nga kikakobek kenyisiek chechang. Kobor nitok kole ngap kemi yekimite eng ngwonindo saa zingine ko ngap keker kouo mami Jehova, keker kouo kakoloit mising. Kenyisiek 400 sinyen komelen kele betusiek 4, melen betut agenge. Ngap isaa chito bile ikose Jehova rirekchuk iman, ko kenyisiek ata chekitar isoe? Lagokab Israel komelen kitar kenyisiek 10, matar kenyisiek 50 konyalildos komi otwoknatet, kitar kenyisiek 400. Ko kimeche kobor eng yotok kole Jehova ko kimautie lagokab Israel. Kora komeche koborwech kole Jehova ko kimeche kobor kole ki yautikchik kingomwa Jehova kole Jehova sinye ko ki chechiket tugul akot ng'ony tugul kobo Jehova. Ko kimeche kobor kole tinye tilyandit. Kingomwoe kolen a Jehova nebo Abraham, Jehova nebo Jacobo, Jehova ko melen kele kimeche ko singlen those people kityo. Kitamwae kole a Jehova nebo tugul lakini kimeche kobor kole a Jehova neribe tilyandit, a Jehova neribe kayamisutikchuk. Kingamwochi Jacobo kouni, kingamwochi Abraham kouni, komelen kele kiawalake. Koboru eng yotok kole ngesich tilyandit ak Jehova komautiene Jehova, koeku Jehova nenyo, koeku Jehova neng'ung Lilian, koeku Jehova neng'ung inyendet inye kole imi. Kotambuani akot baadaye kele mi Jehova nebo ano. Komi biik cheimuchi koro chito age eng boisionik chekikowolchi Jehova komuch kotambuan kole Jehova nebo anom ko Jehova nebo man. Ko kimeche kobor eng yutok kole kaberuret nekikekochi Abraham, kaberuret nekikekochi akot Jacobo, kaberuret nekikekochi Isaac, ko kitokomite kora koboru kole God is a God of relationship, komametoi amautie. Ko mi eng yotok kora kole kobor kole mi connection ak boisiek chekibo keny, patriarchs, right? Kakele boisiek chekibo keny. Kobor kole kimi the trust nekimite eng yotok kimeche koborchi Musa kokonektan akobo kayamiset nekikekochi Jehova ak kokochi Musa koyan kora kosich kayanet amu kayamiset nekitinye nekibo boisiek chekibo keny. Mi anyun tebutiet eng yo nekateb kora eng yotok kole kale Moses needed 80 years before God deemed him ready. Kale kimakat kotar Musa kenyisiek 80
kotom koro Jehova kole kakoyam inendet kokochi boisiet. Kale nee nekimuchi, what might this truth teach us about patience? Kale nee imanda eng yu nekimuchi kinetkei akobo muitaet. Kikere eng kingokakotar kenyisiek 40 Musa ko yo kibore Misrindet akotub. Ko kibwoti inendet kole kasar biikchik, ko kibwoti inendet kole kayai kit nebo iman. Ko kichop kwa inendet kondoita eng boisiet nekimeche kikamokyi Jehova nyokosor biikab Misri. Lakini ko kingotar kenyisiek chutok chu 80 ko nee nekimuchi kinetkei akobo muitaet. Eng yutok kakoborwech kole kasarta nebo Jehova komakergei ak kasarta nenyonet. Kingotestai akot komitei wilderness, ko eng yotok kekere kele kiteken time nebo kenyisiek 40 koneti Jehova muitaet ak koisto kohumblen, sikosich Musa koming'ingei akonetkei kora koyoki nego konyor leadership skills. Konyor kilenen leadership skills eng Kalenjin. Ng'omnotet nebo kandoinatet. Yes, konyor ng'omnotet nebo kandoinatet amu eng baadaye konyokomuti lagokab Israel ko kimakat mising kokakonyor kanetisiet neu notok. Ko kenyisiek chutochu 80 komelen kele ki kenyisiek chekibo buch. Ki kenyisiek chutochu tugul ko kichobe Jehova Musa asikobit koek kandoindet nemie, nemuitoi, netinye muitaet akotinye kora kayanet. Kale notok kora ko kimeche kobor muitaet ak kayanet amu kingomi yundo. Ko notok tugul komuchi konetech akot achek kenai kele yekimi eng nyalilwogik anan yemitei tugun chekabitwech ko kesich muitaet ak kesich kenai kele yemitei nyalilwogik anan yemitei birutik anan yemitei kingoyoki nego, Musa melen kele ki kit nekirahisi mising. Ko kiyotok kinetkei kosich muitaet akosich konai olekindochindoi biik che baadaye kinyokotoret. Kale eng yotok kora kokakinetkei kele mamitei kasarta neimuchi kometo Jehova kosirto buch. Kale no season is wasted. Amu eng yotok koboru experience tugul chebo Musa, kobor kole kong'ete kingomitei kaplaitoriat nyokobune ong'atet akoi kwen ko melen kele ko kiyotok ko kimi Jehova kora orit notok. Ko kimami kiy nekikiwesten eng sobenyo tugul, komami kiy kora yekikoch Jehova, mami kiy nekewesteni. Mi kanetut eng kila kiy nekibune. Mi kingotiebit akiker akikas, komi kanetut neinetech Jehova eng oldinwek tugul chekibunoti. Eng seasons tugul chekibune eng sobenyo komitei Jehova oritinyi. Nee nekakinetkei eng yutok kora, kakenai kele it's never too late to be used by God. Eng kenyisiek chotok 80 konyo Jehova akoboisie Musa. Koboru kole mami kasarta akot makoi ile kiaositu maimuchi koboisieno Jehova. Amami kasarta neimuchi ile amining mising maimuchi koboisieno Jehova. Eng kenyisiek chotok, eng kenyit kingoit konyit Musa kenyisiek 80 kochorgei Jehova akolechi ameche iboisiewo. Ko eng yotok kobor kole mami kenyisiek chekelen it's too late, mamuchi koboisiene Jehova. Imuchi koboisienen Jehova eng wakati age tugul eng sobeng'ung. Nee nekakinetkei eng yu tugul akobo Musa. Boisie Jehova chi tugul. Boisie Jehova kasarta age tugul eng timdo nekilalei kokakobor kole kimi Jehova yotok ak tugetab Jehova. Kakobor kole kingolechi Musa ireku kweinik, kobor kole yemi Jehova kotilil. Ako kingolechi Jehova ayokten, koboru eng yotok kole kamwa Jehova kole kaakas rirekab lagokab Israel. Kobor kole manyigis ititab Jehova kotko makas rirekab icheket cherirtos. Manwach eutab Jehova kotko maityi icheket chenyalildos. Kobor eng yotok kole Jehova komi eng atkan kora. Amanyigis itinyi kotko makas rirekchok, amanwach eunyi kotko maityech. Ko tos mi chi netinye tebut eng yotok?
Kongoi mising nganetisyo nakaitou kenyisiek 80 na ile kenyisiek 40 kokitebe emetab Misri Musa. Eng kenyisiek 40 chekitebi Misri kokisoman, nyor kanetisiet nebo kaplaitoriat, konyor lekiu bounatet nekibo Misri eng kenyisiek choto 40. Eng somanenyi nekisoman kokisoman koyam amu kokirong wikit konye kele kisoman Musa somanet tugul nekinyolu kondochi emet. Ako eng let kokimokotindoi Musa muitaet amu kabar chito Misri amu kaboryo ak weri lakwetab Israel. Kemanda inendet kongete Misri kwo ong'atet konyo kotebi ak Jethro imamet anan kokingotebe undok eng kenyisiek 40 kokitokolechin Jehova kora ameche kotanetin. Kotokonet kora ingen kanetisiet nebo Misri komayam. Kenyisiek 40 sinyene angai Jehova yochobe chi konoto kikere kimwoe eng Timotheo netai kole yaoleweni kandoik komatochokyi okochi boisiet kondo ko boiyotab kanisa anan ko kandoindet nebo chepyosok anan ko boisiek anan kandoindet age tugul nemite kaniset. Kale otiem korok. Kakitiem Musa kenyisiek 40 komi Misri. Ketiem Musa kenyisiek 40 koek 80 komugulit. Ako tomo kora chichi kakitieme sinye nego. Kapketeme nego amu nego akoi irir kabisa. Iyoki nego irire amu tab koit konyo bunyot anan kanyo lelwot anan konyo ng'etundo ko nego koberber nebo kung'ut. Marwoe iumigei anan korobon sikobit ko iker nego koumigei eng yoto. Ko kikineti Musa kenyisiek 40 koribe nego sikobit eng kasarta age konyor muitaet. Ole muitochin nego konyor muitaet akine komuitochi biik chemini kosoru eng tai. Eng Misri ko kikere somanet. Kero kakinam somanenyi ak ng'omnotenyi nekimite kaplaitoriat nyikewirta koek buch. Anga tindoi Jehova amune. Kenyisiek 80 nakemwa Eva ko kitokokere Jehova kora kotomo koyam. Tomo kochobok chichi kokeny. Tinye kekere eng tai yo kele kait kora kotangoi Musait kai. Ingelechin nyo ketuiye tuwai akeiste kweyot. Komelen kweyot no kakimwochi kai, kakimwochi muguleldo kele tokomi muguleldo sinye netoko sakat. Angotomo ichobokei mete kweyot. Angotokomi kiy niloe ko ikere ile ya Jehova makichokchin chi kandoinatet meche kabisa muguleldo neilot ne mutai ngakekonin kandoinatet imuitoi amu biik amu chi ikweri kwache tole kokile sirutikab Jehova kikechirek kale kiu nego. Amune sikele kiu nego amu nego kongen lakini mameche kwai. Kongoi. Kongoi mising. Kingokenisye eng yutok kenyisiek 88 komelen kele kimokotesetai kiy eng yotok. Ako kimokotemene Jehova sinye kole chichi kotom koek ready ngacheng age. Ngokakolewen Jehova kole boisienen koboisienen. Amakoi kole ngakochi age. Boisioni kakolya Musa kotomo koek ready. Kingen kole ngobun yu Musa ko ngobuni konyoru muitaet. Kobun yu konyoru leadership skills. Ko kibune yu tugul kobunu ku sukul ipkograduaten. Kingokakograduaten anyun eng kenyisiekab 80 kole Jehova bas kakoyam as boisienyu. Kakosich muitaet, kakosich leadership skills. Kuyo kibendi sukul, ngebendi sukul kepreparenech eng yotok tugul. Ko kimi sukul eng yotok Musa kenyisiek chotok kot koit wakati nekakole amehitimu kwa kazi yake. Ko kongoi mising atache mwalimoyot nerube. Kongoi Eva, kongoi mwalimuinik chekakondoi, mwachini kongoi Jehova mising asikobit kokonech tamirmiriet netilil. Yekitesetai kimi Jumatatu
ko keng'olole metitab Jumatatu kolen malaikaiyatab Jehova. Ko kongoi kebe amu kaitiny kasarta neamite. Ko Musa ko ikere ile kikinet kabisa Musa. Kinet mama nenyinet kenyisiek ak ipkonet kap Farao. Kikinet Musa nekingen ng'alekab akot kechek anan ko yani science, math, ole kitektoi tuguk, kiingen tuguchoto tugul. Ko ndakiwendi kosome kasi Musa, ko resume nenyinet komi barak. Amu kisire ng'alek cheinget ile atindoi somanet neuni, asinye kouni. Lakini ka Jehova ko maunot. Koker Jehova kole aja ipkondait ipkonet kechirek. Kong'ololyo ak nego. Ngap akere abwoti kiayake nego. Ibokerkeitu ak nego. Moingen akot ong'alal ak biik. Yani isise konamin kot. Amu ikere nego kosistos ngap yani iyani ng'alekab kechirek kole ng'ololdoi ong'alal ak kechirek. Haya nguno koit Jehova kokur Musa. Kikur Musa. Kakonyo Musa ak nego koker ketit nelole. Kale kilole ketit ako kimakolole. Ikere akot nguno ngap kolal maat amu kakoet asista. Ikere kole mitei olapa kele kou olimbo Turkana anan ko emet ole lole maat kabisa. Komuchi kolal maat ipkolal. Ko kami suswek tutikin chekami yoto kotoi kolal maat koteres maat nguno nekalale koib koristo amu mi koristo neibe. Lakini ni ko kimukonoto kiker Musa kole moni. Ko kameche keker eng kitabutab Komong'u 3 koite 7 kitesetai yekakonamchi Eva ko 3 koite 7 akoi 12. Ako kimuchi kora kemwa ngasoman Komong'u 2 koite 24 kitigino kale akikas Kamuktaindet tienwogik kwak akibwat Kamuktaindet kayamisenyi nikiyamisiechi Abraham ak Isaac ak Jacobo. Kale 20 ak kiker Kamuktaindet lagokab Israel akinai Kamuktaindet kit neu. Kokokisoman eng wikit konye akobo ole kikas Jehova ng'wanindab lagokab Israel chekimi kotab otwognatet nekikibirei koyai kasit. Ebwat ile kikilechi makekonok yani suswek anan ko cho kikiboisie kotebi kibocheng'e lakini matiloksei saisiek anan ko kasit nemakat ngekonok kele oteche yu rani. Kokoker ole oibundoi kibendi ole loo one assistant lakini kiyai boisionoto ko kikakong'wanit. Lakini kiibwat Jehova amu kikaiyosechi Abraham koyosechi Isaac ak Jacobo akolechi akoi tun aweku lagokchuk kowek ole kiakochi ole koret nekikochi nenywanet ole mitei chego akomitei kumiat. Kanyo koketokoyoki nekchik Musa kaker kolale ketit Komong'u 3 koite 7 ngesoman kitigin yoto 7 kole ak kilenji Jehova kaaker iman nyalilwogikab biikchuk chemi Misri akwakas rirenekwak amu kakoyaagik cheu usausi akangen ng'wanindanywa. Kergei ak nakakisomani kaker eng yo kale koite 3 kale kiker Musa kawe amu kiro Musa kolale. Soman koitet 3 koitet itestai kas akomi atindiotab Musa kekure Musa kosor lagokab Israel. Kale koitet 3 kole akile Musa kawe aker koutyonin bendi ateptoi ano simalal ketit. Ak kingoker Jehova kole kawo koker kokur inendet Kamuktaindet eng kwenutab ketit kole Musa akile ami yu akilenji
ameregu yu. Icheru kweuniguk eng kelyekuk amu tilil yoto itonone. Kakekas kele malaikayat nekakur. Komeche kenai kele kutit nekakur Musa ko ng'o noto? Ng'o malaikayandanoto? Ng'o noto ikere ni ko Jeiso Kristo amu eng itondab ko Jehova inendet. Kakur Musa eng kutitab Ebrania kelen malak nekikur akolechi komwochi eng yu. Kemuchi kenyoru kora kenai kele malaikayat komuchi kowek ko Jehova anan ko chi. Ameche kekono kurgotik chomeche osoman. Taunet 22 koitei 11 akoi 15 akoi 18, taunet 31 akoi koitei 3 akitilde 11 ak 13. Iwe kirwokik 2 koitet 1 ak 2, kirwokik 6 koitet 11 akoi 22, Sakaria 3 koitet 1 ak 2. Komwoe akomwoe ng'oliotab malaikayat nebo Jehova neng'ololi. Kenoe eng yu kele kaki Jehova neking'ololchin Musa eng ko Jeiso amu nekang'ololchi kolechi Musa ireku kweinik yeitononi. Kakomwae Pastor kole muguleldong'ung tos kotilil anan tos takomite tugun chetomo, amu ibwoti Musa kikinet eng Farao kokimunguinikab Farao. Ingen Musa chotok, meche konai Musa kole tofauti ko ng'o, tos Jehova anan ng'o. Lakini kito nekinoe eng yu ile kinai kole kwong'utioni eng koitet 3 koitet 3 kole akwong'utioni ni. Ikere ile tofauti neketofautishan Musa ma kawaida chobo chepsogenik ako ne, lakini kinai kole Jehova nemitei yu. Ako kiyan Musa. Ko ngebe ketestai eng yotok komi maswali nekateb kole kiwolundoito ano Jehova komwochi Musa kolechi amune sikwo koek inendet newendi Misri ipkosor lagokab Israel. Ko koite 7 akoi 12 kokale akilenji Jehova kaaker makakemwa mameche ayapta kaker Jehova rirekab lagokab Israel. Koite 8 kole kachorugei anyun sikobit asor ichek eng eunekab Misrik akamutu ichek kotokos komong eng emonoto koba emet nemie nebaraa, emet nenyitat chego ak kumik, oldab Kananik, Hitik, Amorik, Perisik, Hibik ak Cheburusk. Kero kakobwonjo rirekab lagokab Israel ako aker kanyalilet neinyalili ichek Misrik. Nyo anyun siayokten iwe kotab Farao sikobit imong'u biikchuk lagokab Israel eng Misri. Akilenji Musa kamuktaindet ang'o netos amuch awo kap Farao ak among'u lagokab Israel eng Misri. Akile Jehova amu ami koboten iman nekaborunet neinoe ile kayokten yekaimong'u biik eng Misri. Oboisiechi kamuktaindet eng tulwoni. Kakomwochi kong'ololchi Jehova Musa kolechi nyo ayokten. Kokergei Musa konyeratit. Kakonai kole Jehova kokergei kole matokoker kole atinye resume nekararan. Kiawe sukul ane nekiatinye ni ngiwe interview imwoe mi interview Musa
kemwola kotobwa ile aibuni konyo meset kisira ako aen nyong'ni kokergei Musa kole acha Jehova koter ako Jehova kokerei kole imuchi koyokten imuchi isosegei lakini kale Jehova ami koboten amu inendet newendi tai inendet nemi let kale Jehova ne kainenyi mache sikomwa mwalimuyot nerube ko Jehova nekinye Jehova nemi nguno akomi Jehova nemi tai nemawoloksei nobendi tuwai nengot kuting'ung koba liach anan koune kou Musa nekimwa kikergei Musa kole kutinyu abwoti ale ki Musa king'ololi lakini kinyekakotebi ak nego kouit kutit koeku buiwot lakini kiker Jehova kole imuchi amu kale Jehova akoi inai ile Jehova kokochi kimnotet ko kaka ikonugei kityo ile amite yu Jehova Jehova koae biik chememuchigei yani melen ile ichoboksei sikoyokten Jehova Jehova nechobin sikoyokten kwachek tugul nguno kemite yu ko Jehova nelitech akokonech ako inendet newendi tai ako inendet neisubechi inendet nerutuchechi inendet nekong'ololi mwoe kito nemeche keng'alal kong'ete kityo ile amite yu koyokten akole Musa nyo sioyokten ko kikasaskei Musa akoker anyun Musa kole ni Musa nayoktoi amu kikole ng'o Musa neman lakini kakoker kole Jehova ni ako anyun tos inye igeregei amu ngakut ngap kele anom tos isoiwech sikeamisie ilechi non tetegei tuwai sa iyokochi chito age kele ko nguno komeche akot nguno ngap kotos iwe kanisa obendi kanisa tochundoi pastayang'wang komanyo anan ko chito nekokanyo kele nyokwamdoi mami mai asikelia oweke gaa kon kakikonech kokonin Jehova ochobokei eng sait ole kakichunde akoi kele anom tos ing'ololwech mebwat ile amdaet ko amdaet neimwoe ile imwoe voluminik tugul wacha testimony ako neitindoi kito nekokon Jehova eng wikit tugul anan ko betut anan ko kasarta akot oret inyone kanisa ko ngibiitu yotok kakochobin Jehova menai ile inyegei neichobegei ile woi siamwa ne ker oret ibwat kong'ololun Jehova akot ing'ete kokakokonin akot isite kelek ngap kokonin Jehova ng'olyo ko melila onugei amu Jehova neyoe ng'alechoto ko kongoi mising tupchosiek chakere ale Jehova kose ng'wonindonyo amu ngap ile komyoni Jehova kong'wan ng'wonindonyo komyoni Jehova komyoni lakwenyu komyoni Jehova kouni kekas kale kikas Jehova rirekab lagokab Israel melen kiutye ale Jehova kibwa Jehova akole kakobwonjo akanyone kile anyone anendet melen ile kile akot ayokten kile anyone obendi tuwai koyokten iwendi kabanum sikomite chichoto kanyalili koi koker kole achacha kwaker ale kikoutyeno Jehova lakini kakonyo Jehova akonyone Jehova kobunu kelyek chebo inye eunikab inye kutitab inye inyo ikochi lapkeiyet age kongoi ongetestai kotoche mwalimu anan ko mwalimuinik kotesyin ngot kotinye ng'olyon netesyin. Kongoi eng kanetishet nekakenyoru eng kanetik chekakondoi. Betutab kwoeng kasi kekere akobo kainetab Jehova. Kakenyoru kanetet nekakokonech kanetik nebo Musa kong'etegei kangipkekur. Ko kakinetkei tuguk cheechen chekakeker kele kakure Jehova chito eng kasarta age tugul nebo kenyisiekyik. Ngap komite biik chelen kokeritayan achek maketinye ng'olyo kimi kityo kekerwo kole otestoi tai. Lakini kata kasarta noto kaimuch kiyai kasisiek alak kinye akoi amakurin chi lakini kakekurin ras kakikityemin atkinye kote kekonin training.
ko ngegere tayen ge gurin gele jin nambas banda nguna nget uy ko na gatelen get mo ngejere ti le so kwa a muni kwa gele jin nget uy asunguna am de logo jot kem yejen to si gaste yon tuge tab Jehova ko to ko ngemi unne le gaste tuge tab Jehova to si gaste agi bwata ngabo tugu ana ne gaste agi goje ge Jehova ngap ke gas agi bwata ngabo tukyo ko egi bwata ngabo tukyo ke ngagele ko go sirta ni shikyo yege bwata ngabo tukyo ke gergele kitnya ko challenges chebam nyanwage kima gimuje ga tegere yege bwata ngabo tukyo ke gere winwe ko chebe je kondo ki gubne ge bendi paishone ke gyokte anan go jige paishi ta gone lagne yege bwat engono ne tap ke nago go jige Jehova ganye ke na gele kaga gito paishet ago tungo sindanyo aga go jitan nan mingin na jep amun gen Jehova mune asugo gonen paishet nga sarta ga to Pierre Musa boyot ne gitindo ge 80 ngage runguno ko baba na nyone ko ne kitien shek 90 o ko ga sire Musa tamana nga sara igere sile boya na ga go sit ma go mujo to wendo lagne kigur Musa ko tindo kini shikujo ngai mu ko etuna tene obe si to ko ite ken ko giji to na go kara ko nge le ga gur so ko tunguna ge gure na go sindangu ye ba ishet ago tingi to go ye ba ishet ago ting ngajaret ne ite ke yamishi ye ba ishet ga gure ya bi kyom doy en go sindo ago ko gereri ya bi kyom doy en alek ke je jago go na go ting nyendo ya bi kyom doy ngortene ke tirjin gure Jehova en gore ne nege kala sinyu kinga ke gur Musa kalle koma kana ga ne tab Jehova akpo ngate bege oli asoko Musa no go gi mite go gi shago Musa na ga nyo ga nego Musa ningen golle agenge en biga bin Israeliet ma misrinde kagi ko ji ago ngol mi Jehova ne sore laga na nyu ga ngi ge guri ke mo ji ge le ja Jehova go ko gas kola a Jehova na ga ngi guru le re go ko inu go mo le to no ne le ko trilio ke mo jas Musa ke le gure gibson go laga ne ko mai ko tep ngale ke je ga me ge net ke ngi tabuta ko mangu ko ngai ke somo ga ke ne tamara somo le na me ago mo to ga ne tike gai ago go tar ci tamara gai kimi je ga te se ta ngai te ga tamara somo ke le gita stai ne en Musa ai te tamara somo kala gilenji kai guras Musa kala gilenji Musa ka muktainde ya hay to le mi la ga Israel yet ago lenji ka go yakwo ga muktainde de kwani shekwo anyon jok at ngotebe na kulle tigure ne kaine ni alenji ne bijoto tebutit ne ga ngip kirap ta Musa ko yogne go ka goro kedit ne lale malale ko eji ageleji rewu koyni kala wo ko re koyni Musa ago ko nguru to ge nyamu ma ka ne go ga muktende ma iro ko sumero ga muktende kala go gas to wone de ngalolji kele ji wenyo ne mutula go ga Israel kala ga aga sirira kwa ago awendi a tioji jege ngeme tabutu na tet kuma ga itetem ga itetem no ngangu itetem ha kini kwa genge kula Jehova ga mukto inde ngom ne kia mutu ngeme ta Misri ngo tabutu na tet pero ko ngalal be Jehova kula ka aga ngalal ji Musa kula ji wias wege emeta Misri olegi mawuna kinye ka go mai ka nyo tarni se artam ko nego ka go tubun ko ger go lapto ka ga ta special kyo ke bare ta ka mu nga ga nego chunga na go ga le lata ne bo yo ko ngeto go len ni ga nego ko ger po mutit ne ba gete ne la molale ko nga po len ko rogi ko ga tet ne ga gur ngeni shekki ki bo sin danyi ge de wege ebe moto la go ga Israel ga mu ga sirera kwa ko te ba as Jehova go lenji kate bege goro ngabo tik siga so ngomongu te butte no gole abale ningo ko kate goro gole ko gerge nende munyewe kole anga goro anende tos ngota we taita biju agba mai te gitiole ka go apo Jehova ko tos ngaman ko ngete yin ko tos kasa
ko kakonet konetik chebo tai tebutiet nekatebeka Musa kole ngo neka akot kekose eng beishik eng kanet no matai nete mchungaji eng betut nerubei nemwoe tuguk chekiker Musa asikobwat kole manyoljin awo ko kikergei Musa korok kole tos ane much kokasait lagochu ako ngot ko makasait akolenji akwo Jehova akotebena kole ngoi ko ngo Jehova ini tos kimukongen Musa Jehova komangu lo kaitini ko somok kole notok lo kaitini ko somok kale kiamongji Abraham Isaac ak Yakobo ko kamuktendet nebo kamuktaet ako kimana ichek eng kainenyu Jehova kiamongji Isaac Abraham Yakobo ale akamuktendet nebo kamuktaet lakini kimana kole eng kainet Jehova eng oret age kingen kole Jehova ni kamuktendet nebo kamuktaet lakini tom konai kole kakuyetab kainani ko ne tindoi ne kakuyot kainani kotugul ketochini kainaik lagok ngab inyoru age kile Michael Jackson kele kosubke ak chito noingen ile ameche akute lakwenyu kerkeit ak kanom kakiyat natinye kokanam president nebo olinyo nekekure Trump ngecheret nekibo tai ko ngap ketoche kainaik lagok kele kekure Donald kele konam president nebo America Donald Weri kokusich ketoche kainaik lagok kosubkei ak ole tuguk kingen ngap itu olinyo kora kinde kainaik chebo kwen chekingen chebo kalenjin kekurtoe ki nekimi eng kasarta nekikesichin tindoi kakuyot kainet age tugul netindoi chi eng achek nebo kwen ak nimbo let kele arap ngo chepyosok kom ngo kotindoi tugul kainaik choto tugul kele tindoi kakuyot ko ngepinyo akot eng bukuit ketinye kainaik chiu chebo kotanyi che kakuyenyi komwoe kole Jehova ko kirwokendenyo kainetab tanyi inyoru nebo Jeremia komwoe Jeremia kole Jehova neityochi inyoru chi nekikure Isaiah komwoe kole Jehova ko sarunindet inyoru as kijanayat nebo Isaiah nekikure Chiayasu wertanyi age ko kele kakuyoni ng'alyo kaina nekikure nele Chiayasu ko ne kele wekse kang'etunenik kakuyeni kemune kakuyoshekab kainaicha yeine kityo kainet chito amaine orit chito ko kele mejachan kitabut eng ne mekere kitabut barak kityo kele kararan kitabut ni akoi ing'any orit asisoman ile kakoune kitabut ni akwek anan ngo sirindoni imeche sile tiatonon sirindoni kikure ngo ako tiatonon ameche aro amu kairo tuguk cheechen chekpokpong'ut chemite oritab kitabut ko ngeng'alale akobo kainetab Jehova komeche kene Musa kole Jehova ini ko ngo tiatonon Jehova ini tindoi kimnatet neu ne si awendi atinye protection angen ale imukakse kito nawendi mameche babutite ibotlechini lagochu ngo chichi kakwo ingo kome konai Jehova Musa Jehova mising komwaches Jehova eng kaitenyi kotaman ak ang'wan kala kilenji kamuktaindet Musa anendet Naomi wow kakiteben kainet kelenjin ngo kaineng'ung ile anendet Naomi tos une kakuyetab bolunetab Jehova komwochin Musa ndawendi chito akolenjin kara kikuren ngo kaineng'ung ileji anendet anendet ko betun ile isi kele anendet ko ngo maimwae neng'ung maielesa eng yu ko katyem koborchi Jehova keborchi Jehova Musa yeboishe ng'oliot anendet Naomi kikisir eng sirutik cheechen kobor kole Jehova nemitei nekimi ngoboch kapshomwae lelgen ngomwa kole ami komami ole kitaunegei amami ole bekyin Jehova nemi nesire kakuyetab chito kimugulmet nacho komwoe tiendo kolen imite koboch Kenya komite nguno imite koboch Kenya komite nguno
Imitego boige, imitego boige, imitego boige nyago mitengunam. Ag mitego igenyine kwananya. Ag mitego igenyine kwan. Kimitego boigenyi, mitenguno, ago mitego igenyi. Koleji Musa, a Jehova, negugure ami, koma ta uge, ki ami go boigenyi, ami tenguno, ago ta mitegara. Kole Jehova kebar weni kole yekala ami ko kale Jehova nebo koigeny. Kakuyeni koe kakuyet tan nyil Jeremia Isaiah ak Yasu ngete kijana yatab Isaiah. Kou ni akine Jehova ne kale anendet na ami koboru kole Jehova nebo koigeny. Jehova negimi koboch keny ak Jehova nemitei akotungun akobotech. Sememusmuschi iker ile nguo imite kityo rabwet. Naikas kole chito ami rabwet kityo memite rabwet eng itiege Jehova ako ilakwetab Jehova neikase it kotenye imite ak Jehova koteko tugul. Mami ole mami Jehova nguretab asista noton nekikamwa Jehova ngi. Mami ole mami inendet amami ole memuchi koit Jehova. Mami kito ne memuchi kele mengen Jehova. Ingen kit age tugul all knowing mi ala tugul Jehova ka tugul eng tugul eng achek kamuktaindet nebo kamuktaet. Kale mi kobote ichek chiming'ini kei kekas ng'oliotab akot Musa. Ki Musa kanetisiet nekang'alalwech eng yo nekisomanet nekisoman ne ngiro teksosiek kikimite olimbo Misri ko kikitech teksosiek kikiechen che akot nguno kote kwong'e ilechinigei ngap technology nekiboisie kasarata ketech tuguk che kikitech pyramids ko ui nea ketech akot eng kasarta nemite nguno. Lakini ko betur ile kiakobitu ano somanet netindoi bichotok ne korom ne ngolen kosomanot biikab kasari ko somanet nemi barak neo kabisa nekiibei. Lakini kitindoi kon Musa kot kotech tuguk cheechen eng olimbo Misri. Somananatak ko amu kimite Jehova koboto Musa ako kondochi inendet kochobei akobo boisiet nemite tai. Eng nito koborwech kole kaga mi Jehova koboto ichek kiming'inigei. Kiming'ingei Musa koming'inichigei utab Jehova. Kingo kole Jehova wi ayokten ko eng kaming'inetab kei ak eng sukunetab Musa ko kale kindochi Jehova inendet. Kaite 15 komwa kole akilenji kamuktaindet Musa kokeny imwochi lagokab Israel ng'olyondoni ilenji kakoyokwo anyonji ak Jehova kamuktaindet nebo kwanisiek kwok, kamuktaindet nebo Abraham ak kamuktaindet nebo Isaac ak kamuktaindet nebo Jacob. Kainenyi nitok akoi koigeny ak kabatenyu nitok akoi ibinwek tugul. Nitoni ko kale kainenyi akoi koigeny. Kale ilenji Jehova nebo Abraham, Jehova nebo Isaac ak nebo Jacob. Eng oret age ko kakomwoi Lilian kole ilenji Jehova Jehova neribei kayomiset. Nekiyomis kwanisiek kwok akot Abraham. Jehova nekiyomis akot Isaac ak Jacob. Ko Jehova nitoni ne ang'ololjini kora ichek kalenjini okasit ng'olyondoni ameche amutwat. Ngiro sing'ete 16 akot komwoe kolen wi iyum boisiekab Israel yeit olindo ilenji ichek kakomongyo Jehova kamuktaindet nebo kwanisiek kwok, kamuktaindet nebo Abraham, Isaac ak Jacob ak ilenji akolenjo kanyonjok eng Misri. Kanyonjok iman akaker notok ne kakoyoiwok eng Misri. Kaite 17 ak kiamwa ale amutwok otokosu omang'une ng'elelda Misri akoi oit emetab Kananik, Itik, Amorik, Peresik, Ibik ak Chebusik. Emet nenyitat chego ak kumik. Emet nekiarorchi Abraham kolenji iwe ng'et ak iwe emet nenyitat chego ak kumik. Jehova neribei kayomiset. Eng yu eng nwokindo bikyok komwa kole tos kimukongen Musa kainetab Jehova kole Jehova nitok kemwa kele kimeche konai mising oleu kainetab kole Jehova ko ng'o. Yekinai kainetab Jehova kenai kele ng'o Jehova ini. Kakile
Jehova nemi kobatech kakile inendet Jehova ko Jehova inendet tinye tilyandit ak chito. Jehova ko Jehova nebo kayamiset. Koke ngisomanen kotingen somok kaiteni usisit nakakesomanwech ing yo ko kale kajoruge anyun sikobit asar ichek eng eunekab Misrik ak amut ichek kotokos komong eng emonotok koba emet nemie nebara kayamiset nekiyamis Jehova Abraham kowendi kosuldae kokamwochi Abraham ai Musa kolenji a Jehova nebo aribe kayamiset nekikiyamis ak kwanishek kwak. Jehova neiborwech atebenyi eng chomyenyi. Yekimi ak Jehova koborwech chomyenyi. Atebet oleiborwech ko amu chomyet nechomech. Amu chomyetab Jehova kochome komongwech. Koyekimach komong lagokab Israeliek eng emetab otwognatet komeche komongwech akot akichek rani eng otwognatet nebo Shetani. Chekikoratech amu koratet netengekto. Komeche komongwech kurech kuyekikure lagokab Israeliek. Nekiyok werinyi Jeiso kuyekiyok Musa. Nyokome asikobit kowalanechkei kosorwech kokurech rani kolen omongu eng tengekiteni amu chomyet netingenech. Kumuch kokure biik alake Jehova Elohim. Kele Elohim ko Jehova ne yetindet ako paunindet. Ak nesirei ko neimuch koyaech kokeny. Jehova nekikure Elohim komuch koyain kokeny iyeku eutiet nelel. Iyeku eutiet nelel kuyekiyek eutiet nelel Musa. Yekingap kole ang'o. Uwa akot kut makase akot bichoto. Lakini kiyai Jehova kowolchi tebutik tugul ak eng let kiyokto. Kokoek eutiet nelel nekakoyan kokonkei kokochigei Jehova. Yekibutyi taitab Jehova achek kale koyech keku eutiet nelel amu kikure Elohim. Kale mi Jehova kobatech egoshek tugul amu kale a inendet nami. Yekingotebegei lagokab Israeliek eng kenyisiek 40 komwoe kole miene Jehova ini. Kemune ngebirtoigei kimi nyalelda neo kimi tabushek chekimi ngoro Jehova ko kalenjech kikas Jehova amu inendet ko Jehova nelen ami. Ya ibirtoigei akot akinye nyalilwogik cheimin kaimutik cheibune uinwek chebo sobet komatiker ile une kamami Jehova kuikimong kitesubwan lagokab Israeliek. Kingep kemut akot kot kilo komite kong'atet kokorer beek korer amitwogik kole kebeku eng olimbo Misri. Ketestai keam chebololenik chekicham keame chebololenik kikitere koimen akoyai ak boisiet kasit nenyigis. Kole kikaikai olindo. Amune? Amu tom konai kole kaka Jehova neimuti ichek eng eut nekim ko Jehova nerire ichek akosoru ichek akokochin ichek koba emet nebara nenyitat chego ak kumik. Ingendo ano Jehova eng betutab rani? Tos ikere ko Jehova neiyoti ko Jehova ne tindoi tilyandit eng kutilting'ung nesorun eng iman ako netinye kamang'unet ile ole imutin komutin akoi sobondop koekeny. Anan tos imusmusi Jehova sitieche kimasi ak kimasi. Kotugul biik cheikere kotieche kimasi ak kimasi ko chemusmusi kole kami kimasi songolya ami kimasi kami kimasi kitu ngomwa boiyake kole ngomaya akai ngalian nekakile yen Jehova ko ngomaya angon siane simi on the safe side ko kai mi ole Jehova ole sengo tun ngomaya ngalek kabisa ko mami chi ne tos masabe tugul ko butyin mas kole ngot tun ngomaya ngalian ngala ko imi mas bin Mungu ni mami chi ne tos mu butyin ba Shetani kole ya masinda kabisa to tebe mas tun ngomaya ngalek imi ole ko tebe eutab Jehova ego sekto nabalet ko kurse Jehova kole tilyandit ngung ak inendet ko Elohim ko ne nyonji Jehova sikotur tilyandit eng kwenungung ak inendet egoshek tugul asikukurin eng kosindongung ile ami Kiptaiyat yokto nekikur Musa Isaiah ye kitwa kutingung eng ngetetiot
nemangune kapkoros optisisio agebel kutingung imwa ile kiptayat amitu yokto tugetab Jehova negurse eng mutyonet ngo netos wal tugonotok yeingoni ngorget boityo nenyone anan ko mwalimu netebe asobit netesei asobit kotestai mwalimu nerube. Kameche ateb eng yotok ale tos kinaitoi ano kele kakure Jehova amu kikokonech Jehova achek tugul boisiet, tinye chi tugul boisiet. Ngap kelechin eng kanisa kekonin boisiet ile mamuchi ayai. Kinaitoi ano kele nitok boisiet nemache Jehova ayai. Bas ngam amuja timo waluna no amu ina kebeberta netai ko kakiker Musa ko kakikur ko kangit kekur Musa kole tos ongo ne engoret age igere ile katieme koyesiagei kursonoto kole I manyolu kotugul ngatanga jenge kweji ne gilen chajelda kole chajelda he ane bai chajelda mamuji ko noto no ko netai na ile oro yeimwa ile memuji ko ngaliatab resmi ne kamwae Lelian kole moiloskei Musa eng resmi kole amuji abo kwere kasi na tore ade kile ongo jiji angon ngangindo samane netia kole ongo kibitigele kap Jehova age ngoretab kongololso Jehova kowalji Jehova eng ngoretab kaminginetab ke yekisa Jehova yekigure agebe karo gotetab ke ak saet ak kaminginetab ke koboto toto surrender kobarwe Jehova kole kaga boisiet ne kekurchech magigere sai ne joruge ngipsengot kele ka kole inye rani yegu boyatab kanisa inye rani yegu amdoindet inye tamirtab Jehova na ngalalun tuget ne ikase ko notok ne walun eng kaminginetab ke. Kongoi kaker kora eng komang somok koit taman ak sokol akoi tiptem kong'ololjin Jehova Musa kole angen ale achamu laitorinikab Misri obe kobate eng eut nekim ak achul eunyu abire Misri boisionik chuk tugul chekikwong'e che amache ayai eng kwenung'wa ak yeibata chotok kounda obe. Ko agere eng yutok kora kele nagele eba ile tos inaitoi ano ko kakekochigei Jehova abwati ale saet iming'ingei koya kamwa Pastor ile tos amuchi tos ang'o ko ngikochi Jehova kale makoi imuchkei kobate eut nekim nebo Jehova inendet imong'u Jehova eng age tugul amu eng ane komakoi imuch iman makiberberigei ak makoi kimuch lakini eutab Jehova neyoe boisiet eng ane kale he equips the unequipped konin kamuget kongoi ilechi Jehova kongoi ngot ko kakoek anendet boisieno akipker eunekab Jehova koboisien akimwochi kongoi Jehova. Kongoi Lelian. Kongoi mising en tebutyono kobo kamanut eng achek ako eng chi age tugul nekikikur korok netai konyolu kobit kurset amu ngiro atindiotab Musa ak arorutiet neos kokirik Jehova ako kinyokocheng kiboitiondenyi amu nyonunetab Jehova nakanyo nyokolal maat eng timdo orit ako mayatak komabele ketit ako mayatak korok netai koliplipeni kou maat kabisa neikere tabakere mastinwek chekikende arusisiek kotab komang maat iliplipeni ilen maat netos iu nga koroni kikichop mai ko maatab Jehova nemabele ako nebele muguleldo ing tebutyono ketebe ba amache awekyin kitabutab Timotheo netai ng'alyon nebo Timotheo netai 3
Kale bo iman mwaani ngomache chi koek ribindetab kaniset kokamach boisiet nemie. Ko kangoboisie kole kot komeche chi koboru kele angami maket nebo katiaget nebo boisietab Jehova eng muguleldong'ung. Makoi indochi akwet nebo Jehova korok komabit ki nekakikurin eng orit. Amu ngikurgei inyegei komeite ui. Amu mi biik chekikokurgei ichegei akomach boisiet akolecho anum ak anum leweno. Ko ngeba nguno betusiekab lewenet ko kakong'ata anum akolech ongen ole arap kakitar sokerok ter ak aribok ter. Kobwa biik uchaguzi nyekechaguani biik kotindoi biikchik kokalabat chicho eng makenyi komakyigei komaasir ni amu kaleni bo iman mwaani ngomache chi komelen kamwa kole ingimeche inyendet ako kurset nekamwa Jehova eng yu ko kursetab Jehova nemamitei kwenutab chi. Kursetab Jehova ko kurset nekergei ak nebo Musa. Kakur Jehova Musa kokas Musa kutit neloo akoro timto kolale. Nemeche kotebegei kole ng'o ni kabel timi. Ko kakoteb kainet kotestai kokure Jehova kure Yahudit Yahweh. Yahweh ko nakinye kewal koek Jehova. Ingen Jehova ko yoindetab kipsengwet ak ng'ony. Nakachorchigei Musa. Kolech Musa kikurenin ng'o? Ibamwoitoi alen kikurenin ng'o? Ko korok netai kokile Musa kakekur itiagage. Katiaget nebo Musa eng yu komeche kobwat eng muguleldonyi kole arai anendet eng kenyisiekyuk chebo osindo awege abwatin osindab Musa kenyisiek 80 nakemwa Eva arap Moro 19 kitabutab ateptab Lawik komwa ng'olyon neuni. Kale otononse eng taitab ine netinye kalwalek akokonyit boiyo akoiwe Jehova neng'wong. Kanyekende nguno kale otononse eng taitab chetinye kalwalek boiyo. Boiyo sinye ko kakoit isarta nemakotindoi chemereret. Boiyo ko kakoit betusiek chekakele boiyondoni keame logoi. Amu korok netai kotindoi ki nekure experience. Kikotebi keny. Kalwalechu ko ng'omnotet. Kalwalechu ko naet. Kalwalechu ko kakuyet. Musa eng betusiekab kalwalekchik, betusiekab boiyondinyi komakotindoi chemereret age. Makotindoi korot age netekobwoti ipkoek kityo tokchinet nebo osindo. Kakur Musa eng betusiekab osindo amu imeche konet Jehova boisiet nenyigis nemite tai yu. Amu teki Musa koboi kijanaek chebo betusiek kokulplipeni maat nebo satiet. Akiker kolong muguleldo kole ng'o nekergei ak ane. Kokimeto chu alak chu akeker kele akim. Olongei chito inegei. Istoi Jehova koroyo mi muguleldo nebo katururetabgei. Eng boiyondit nebo Musa ko kenyisiek chebo Etan ak katigonet nebo boiyondit. Konakama Jehova eng surutik kale otononse eng taitab icheket chetindoi kalwalek. Kale okonyit boiyo. Kokaker Jehova kalwalekab Musa akoker boisiet nekikonyor Musa eng kenyisiek chun, kenyisiek 40 chemite Misri. Kenyisiek 40 eng ripsetab kechirek. Kikonerech, kikorir, kikonyalil, kikwam rubet, kikomuita, kikonyor ng'woninwek tugul koyoki nego.
ako mami arwetab kechirek age nekibet amu kikineti kele yeiribe kechirek embunyot nenyone eng lelwot anan ko ngetundo ko cheplanget ko kerib kechirechu netun neribe kechirek chebo lagokab Israel chenyun kimondo simabet angot agenge amu ako kotangoita netindoi kechirek ako koba mutyo ku kechirechu amu berberen ku kechirek kongoleje Jehova kamuktende ng'ung nikyomi akamitei mutai wakinet Musa kelech makomi namna netiistoigei boiyot kakoit kenyisiekuk chebo boiyonit kakikonin ng'echeret nebo torornatet nam sharit nekikikochi eng yoto kelech ne nemitei kelech kweinichu mi yu komako kweinik metegei akakoni korokto eng taitab Farao ngisoman ang 4 eng kitabutab Komong'u kale kiwalchi anyun Musa kolechi Jehova ako kero kale makoi iyanach bichotok anan kokas kutinyu amu mwoe kolen icheket manyonjin Jehova kakiyokto Musa nguno kakeng'ololchigei akole Jehova ing'o a Jehova kotebe Jehova kole i Jehova ng'o i chito une bolen ne kole a Jehova Yahweh nikyomi eng boisiek chekibo tai Abraham akomwa Isaac akomwa Jacob kolecha Jehova kamuktenchi ng'ung na ile ingemuti Musa nguno yu ko kikosirto Joseph makomite kikosirto Farao nikinye nikikaon makomi kenyisiek 40 chekikochang kenyisiek chon nebo kong'ut ko kibek biik chekiingen Musa nyoendi konyoru Musa Farao age nyoendi Musa konyoru biik alak chelelachen nyoru Musa biik kikobek lagokab Israel alake boisiek chekibwone ak kinye chekingen Musa inendet kobo kalwalek ko boiyo kolechi Jehova awendi kelechi awi lakini makongen bichotok ako mangen kole kapsa nyoiwa kat kusom amune ingen ile yakakowit nyakayu boyon kokere korok kiririot bortonyi kole bongololi ine boyon nebo kalwalek nemomi koseskei inegei kokingoseskei inegei kowalchi anyun Musa kolechi Jehova kero meono bichotok yani kashikomwa akobo biikab Misri kole makoi yana korok kotokotoptopeni tokongen kabwatutik ak tuguk chekiyai kole kotip kesisin ng'alechi kiche chekioborishei komachenge se kebara kora kole Jehova achicha amiu kale ikotebeno bichotok kolechino in manyonjin Jehova ako mengen akilechi Jehova inendet ne neitiegei nguno kale ne itinye nguno akimwa kole atindoi ne netindoi eng keung'ung akile atindoi siarit angakitindoi siarit nato ko kiu mukwachit nabo boyonit naetegei boyot yakakoit itinotet koek keldo nebo somok kongele somok ni ko netoreti simechabaita kobut kolechi tindoi ne boyondoni kole atindoi siarit matakotebe Jehova kole bane siarit nato keldo nebo somok amu simakobendi kelyek chu aeng'u chu ko keldo nebo somok nguno koma siarit kolechi Jehova amache iwirte kowirte kolechi king tap kowirta kowalak koek erenet kole rok boyot makomuchi kotokotwagei makowendi kakowalak siarit kai koek erenet ako erenet anyun na kipseanit ko no teleli metit kolen indaret no teleli metit kolen no kikure cobra kipseanit kapsa neya tap kolen kotelel kole kole Musa kyowe matakobara mat kai oroni korongyoge nguno kotobot kelech nam
kole korok mokonye kotambirirgei korok Musa kotoret kelyechi kachik makomi keldo nebo somok sharit kai maana ale kebut anan kilya konam koleji tap konam koik sharit tugul yani kimeche kirib Musa konyikanit sokonai kole lugoni ko manenyi lugoni kobo Jehova koi kiyoktoi kobois eng taitab Jehova komwa sababu chechang nguno yung kisoman 4:1 akoi 17 kotem komwa Musa kole kaiyai iman akayai kwangutiet kouni kanam sharit kai kakoik ndaret koleji bibortoi ka Farao sikobor kole amite Jehova kamuktoindet akibiwirchini taini kongiwirchi taini kale kowalak beek kowalak ndaranatak ingen ile meche koit Misri nguno sikobwokis konguti ipkowirta eng taitab Farao abotorete kikose kanetisiet nemite wikishek chekimite eng tai ameche amwa ini amune chekaesho Musa banda kwo amune netai kokateb kale Jehova kale korok netai ibolen kiyokto ngo maka kole Jehova anendet nikyomi kingole Jehova wi kole kotebe Jehova kole ingo akobo mwaine eng taitab Farao kole Jehova anendet nikyomi anendet nami kokingomwoi kole anendet nami kokimeche koborchi Jehova eng katiaknatenyi kole Jehova komi koboto inendet Jehova kokokas rirek chebo emetab Misri kiokas lagokab Israel ak ngwonindo ak nyalilwogik chekinyor kounotok awendi neka Jehova kole Jehova ami kobote koteb eng tebutiet nebo oeng kolech kokon excuse nebo oeng amu kale korok ingo kole Jehova anendet Jehova nikyomi makikuyo Musa notok koteb tebutiet nebo oeng eng taunet eng kitabutab Komong'u 3:13 akoi 22 kotebe kolech kaineng'ung ko ng'o kole Jehova anendet nikyomi meche kobor Jehova eng muguleldonyi sikobit konai Musa kole Jehova nebo luget Jehova ne kandoindet Jehova nemuchi kotoret inendet eng luget nekibendi kou yekamwoe Ramaru kokakonete mising kele kang'alal Jehova koborgei ko inendet komeche kenet Musa eng kabwatutik chik ingen ile kamong Musa eng kosindo nebo kenyisiek 80 kokokotar kenyisiek 80 kotokotindoi kabwatutik chebo nego naenyi kotokomi kechirek kole ngolechi Jehova inendet komekuitos kole Jehova ini ko ng'o kokeny kakoberber kokoutie Jehova na ile kawo sukulit ake nebo somanet nebo kakuyet ake nekomokotindoi sikobit keisto naet nekibo Misri nebo kenyisiek 40 ak naet nebo kechirek nebo kenyisiek 40 nguno katoi Jehova fresher kai nguno kawo sukul nelel sukulini ko sukulit nebo kandoinatet sikobit koek kandoindet nebo emet nebo lagokab Israel anga yameche indoite ko korok netai konyolu iyeshegei inai ile metile ki amu kotimwa ile atile ki ibuti eng nyumba tai amu wendi sikolong muguleldo ak inerech eng taitab biik chekikoek kandoik ako betusiek chengere kekonerekchigei ak kristianik alak kosirgei kole age mamechin anan konam chito rotwetab chokotil age kotokosin kot boyot age nebo kanisa nekitor boyot age kakiwoigei konyo kanisa ak rotwet kokakikoim boyondoni kole kiangen ale kiima kenyisiek chechang kole rotwet eng yun nekikende kotit akotor boyotab biik teket eng yoto kome kekere kele lugoni nakikochi Musa komeche konaigei Musa kole mainendet bo boisiet nebo Jehova ko eng tebutioni kolechini kainenyi ng'o kaineng'ung kono kamwa Ramaru kole Jehova inendet tapi amune nebo somok
kotebe Jehova kole kotomeana bichu ing koitetab ang'wan agenge akoi sogol kotomeana bichu orae ne kole Jehova ne tindoi ing eung'ung kole atindoi siarit kole wirte koek erenet kole nam koek siarit ukeny kole Musa ne game ni yaini anga koek kine yani kiteje Musa akai ing muguleldo nyi koek nyikanet nebo boisiet nemiteta kole wirtoi taitab Farao ayekai wirte koek erenet komeso kowirta chun akichek chechwak amu mi chepsogenik chemakitangoi akichek sikong'ete Musa ni kologochu sinai ile Jehova ko Jehova boisie Jehova tuguk chemotou koek tuguk chetou kokagomwa Jehova kolech anendet kole Jehova ami kobotin abortoi tuguk chomeche iyai nguno inyendet kityo koit mwa akiyai lakini chito noe boisioni kwane inginye koik kiboityo amune nebo ang'wan komwa Musa kole ngikowakut ak kipnamkut makong'ololi kipnamkut ko makong'ololi kakobalya chit kolen kotokomwa ng'al komakomong'u balya chichi kinamkut makonomei makomwoe komie kakoik chis boyo kole Jehova ng'oni kiyoe kutinat ike Jehova ngomwa kole kanamkut mamwoe ki abalyach ngalen amwa makomong'u ng'alek kole Jehova ng'oni kiyoe kutinat kowolchi Jehova kole anendet inyendet nekiyoe kutini amu kiimimia kotoi ngomwoe muguleldonyi kokakoeshogei akonai kole anga makokim angot ng'alalet neng'ololi kokikong'emak amu kechirek kikobalya chit amu kechirek kikonamak kut amu makomwoe chikiki somanet kinye kingosomani tikikemut Jehova Musa akinye komong Misri kokilitat kitelele kabisa akomwa akile kielekwen king'ololi kabisa ng'alalet nechulat lakini nyekemut kechirek kobek chuletab kutit akonamak kut akobalya chit kole Jehova awendi mameto Jehova kolecho akonin Haron singomai kouit kut ing inyendet komi Haron sikowal ng'alek kole katamwoe kuni ngimache imwa ile kolechi katamwoe kuni tapouit kutit ile kalen imwa kolech kale aini agni kale Jehova aini agni Jehova ko kiyai game kabisa kiyek drama kiyek ureriet meche kotyem Jehova kokimit chichi ingakotar kokes test omut Jehova anyun atebwet nebo kasuldaet kokakokongei kakolech wakut kole Jehova acheng'un Haron ako anendet nong'ololi kingakoit yotok koker Jehova kole kakonyor chito nekakoik korondit newendi koboisie Jehova kobois makomi kipkei makosopchinigei makong'ololchingei korib Jehova koboisie Haron koek inendet ko kutit nebo Jehova kono kiboisie Ingereza kole kiek Musa a mouthpiece nebo Jehova yekakonam Jehova chito koek mouthpiece anan koek chi ne kutitab Jehova iyeku loudspeaker nebo Jehova loudspeaker sinye komong'ololi nakap kerat agende barak ng'ololi loudspeaker amu chito nekang'alal kongong'alal chito akoyapta ng'alek koyaptoi loudspeaker koek Musa chito neiyoptoi ng'alek chebo Jehova yeto komi kimnene eng ang'wan taman ak sisit kebe akobo kamuratanet kotuiyo Jehova eng banda ang'wan kale kotuiyo Jehova eng taman ak sisit kotuiyo Jehova ang'wan taman ak sisit kotuiyo Jehova ak Musa kale
kiwek Musa kwa oldap kale kap Chetro akilenji kaikai ichomwowo awekchigei ole mi biik chuk chemi Misri. Kakangalal kuno kosom Chetro ingen ngalalan isinye kakangalale kong'ete tumto kong'ololi Jehova in korong'igei Jehova komwochi inendet kong'ololi Jehova ing oret koteme Musa ing oret ni kokateb kotetonjigei kole tuye mamuchi moini komwa tugun chechang kole ara boleno ing'o komwa ng'ololdos inye bendi banda tap koit kap Chetro ko kakoek nguno kakokongei ipkomwochi Chetro kolech chomwo ameche awek biikchuk bororietab Jehova. Yawendi achenge biikchuk chomwowo akamwaun kolechin ikochi kale koit nguno anyun itikosise komi kwondonyi Sipora ko kokisich werit netomo keyatita itakomite kimnene kole kotuiyo ak Jehova Musa kole Jehova abarit keborionee kole Jehova abarit na ile nguno kanget Jehova kawal Jehova sanit kakya kotokong'ololchin mutyonet tap kole Jehova yu kolech tangoi ako abarit tangoi ako iwe tap kosis kole korong'igei chepyoset kong'et chepyoset Sipora komatokosis kalep kocheng koita koyatita weritnyi tap koyatita weritnyi konam iriryot nekayatitae werit kowirchi kelyekab Musa tap kole ngoker Musa koker korotik ng'o nekikokose kwony koyotito weritnyi kocham kobo murenik ng'alechu kakwai kiptubotoi Sipora nebo yatitaetab murenik notoyotitoi kwan anan koyotita murenik alake koyatita kwondonyi kolech korotichu kokakonyita amu korotichu ko inyendet yani kakonyor luget kolech Jehova ngolin abarin kitikin kolech koyatita chepyoset werit akowirchi iriryot taitab boyondoni Musa koker Musa kole bas kikoek chekikoek anga koitinat sobet anga kouit yu ano kebor Jehova kolech akibakakta Jehova inendet akimwochi manukutyot kole kakobakakten Jehova akile Jehova Aaron hui torokte Musa eng kong'atet kakichop Musa sinye yani kapit tugun chekachang'a eng yu kale Jehova abarin itakosise matar kobek tiitik komong chepyoset Sipora akocheng koita kale bar in kipsengwetiet koita nebo kipsengwetiet nebo barak nelitat akoyatita werto awiririryot korotik ing yu kaanne ing yun kole Jehova abare tatap kokere kokoron kakoyakta ng'etet ing yu tap kole koker ing yu koron iriryot nebo yatitaetab ng'etet tap kole kotokosis kitikin kole Jehova anyun bas kakoborok chekuk ako matekewolchi ng'alechatak kekochi kokuiyet matekemwochi kele kalya sikwai Sipora koyatita werto ingen ile somanik tugul chesikosoman Bible kokwong'e yuto amune sikwa koburkok ng'al chechang yu chekeim kabwatutikab Musa anga yameche Jehova kwai kiy koitei koburburin istoegei nautikchuk kele maimuchi ki makomuchi Musa kotokoyatita weritnyi kakoib boroindo chepyoset sikobor kolech kayeku buch kolech Jehova eng kebebertanin abarin amu ibuch buch nebo Jehova buch nebo kwondo Sipora kakochop Musa kolech kayeku buch maimanung'otyondeni imanung'otyot buch nemakomi nekaimwa kaina
ingen chubisiet na ngemwochi boyot nebo kabanum netindoi werit eng taing'ung ak kelechi ne anyoni angoiye kobuch imonu ng'otiotu nemakomi makomi kiy netiyoe ko kiitinat ko yoto yekale Jehova Musa kolecho Aaron oroni otuye anyun nyone chito makomi chicho nam eut ak imut taitab Farao na ile yekakoit inat nebo sobet ko kakekwer Musa eng tuguk tugul mako koinyi mako kwondonyi mako werinyi mako sobenyi koboi kunotok komut Jehova eng kurset nebo kipsengwet ngaker ane ko lesson nekikikochi Musa ko ng'wan makoi imuch biik chechang eng kandoinatet ui nebo kwangut ngakemutin iit inat eng yu kotokakoit kosasin kwondo akosasin chitugul eng yu inai ile kakoit inat ipkoik kwondo inendet nekayatita werto tukun makomi tukun cheetan akolech kwondo muren nekitumda korotik obwat kabwatutik chekiche chekitumdoe Misrindet sinai ile angatab komi ng'woninwek chemautie Jehova chemeche kobwatun kole lelutik chekilel kinye konyolu kesom nyisom nyoetab kat ak sikunet singiwendi imuti biik chetun kora kotumdoi korotik koityakat amu kibunu oranato ako kinyalil ikongei Musa konde eunek barak akole kakoyam kotuiyo Aaron aketoi banda eng lesson nebo wikit ni nyone komutech eng taitab Farao akile taunet neui rough start maik rahisi katoige banda neui eng sobet bikyok lesson kou noto bandab Musa komelen kibichit let nenyinet kong'ing'wanit kosir tai kaker Jehova chobet nebo chichi netun koeku inendet keswot na ile Musa ko kerkeindab Jeiso manyumnyumit siketab Jeiso kou noto manyumnyumit siketab ak sobetab Musa koteleli kwenutab Jeiso ko inendet ko tisindet nesoru bororiet akomuti Jehova ak bunik chemi setani kwen amu Farao ko setani kwen Misri ko setani kwen nekikere setani kimnisenyin meten setani no kibwotyin kabwatutik ngomeche kochorgei setani kochorugei setani sahi ing chito akwai kwang'utik eng taitab Farao eng taitab Musa luget nekibo tai nekibo kipsengwet ko keborgei Misri Musa komeche kotelel ku Jeiso tisindet nebo iman kokakekes akaketari chechiket kole kikesasa abunjini Jehova makwane kokongei nebo iman sokotoi bandab kipsengwet ak sarunet kongoi bikyok manol tos kanetikchok tot ndoi ng'olyo nototese Mite tebutiet nakameche ateb ako very sensitive amu kikobit boriet eng kanisosiek akobo boisionik chekipchechinkei. Kikobit kot kobirgei biik, kiakere kaniset age nekibirgei biik eng kanisa akobo lewenisiet nekamong. Ko kameche ateb ale eng tugul chekikiro lewenik chekilewen Jehova kou Musa kilewen Jehova kole inendet neindochin lagokab Israel ko kikure Jehova. Eng kasarta nekibo Jeiso ko kikure Jeiso kinyor alak koteche samakinik kolecho osubwo asoik romikab biik.
Kotos une yekakibirchigei boisietab Jehova eng kanisa. Ku boisiekab kanisa meche chito kole kelewen koek boiyotab kanisa yemanyor biik. Anan ko kakikochi koek treasurer komanyor kopir biik. Tos mi kasarta nekemuchi kebirchigei boisietab Jehova ako tos kerto ano Jehova? Tos kipkei nekikonyo kaniset asikobit kebirchinigei boisionik? Kamwa kiy ale sensitive amu kit netesetai eng kanisenyo nebo betusiechu nebo kasari. Kikoek kaniset warenget nekibiregei. Tos une nitok? Koyangen ale ng'aliot netesetai makanisetab Seventh Day Adventist nekeborye. Katab komi kanisosiek kwaker ngot age ain nekokisirgei pastayat ak boisiekab kanisa. Kong'et boisiek nyokola kaniset. Kokibut kaniset akela. Ingen ile makibut kibatinik lakini kokinde mlumeiwek akobun kwenutab ketik barabara. Akere kaniset koendi ole kolya kanisani ngoendi kole biik the church is on movement. Kokeesho boisiet akole kokemeto pasta akawa kaniset newendi letokyingei. Konalein kwalen kalae beek akobune barabara. Acha kobune barabara. Kakotiro. Claro. Koimbi biik. Kaniset. Wow. Kokila kabisa kobun biik ngiker komi ketik lakini kowo kaniset. Abiker ko boisiekab kanisa ak washiriki. Kou kaniset. Ole kokoyamech. Kokameche amwa Evelyn ale ingen ile mi uindo man ako mitei nyigisindo eng biik chekikoyan logoiwek chemyachen kotindoi kipkei. Kinyo chito mosik, kinyo chito kou yikiu. Amu kitindoi sababu chito kingonyone age kolen ameche kandoinatet, ameche aek kandoindet eng kanisa. Amu ngonyone chito kotindoi amune, matokonyo chito kotindoi sigunet nebo kipsengwet. Ko biik tugul chekibwa eng kursenwa ichekei nemabwa eng kursetab Jehova ko kinyo kobirto kaniset akonyalil kaniset nebo kwong'ut. Amu icheket ngonyone ko icheket chesomani nakatandu kotokokase ng'oliotab Jehova kosomani komakosomani bukuit netilil. Kosoman icheket biik. Koyakosoman biik koek icheket chekere kole kimeche anom koek kandoindet, kimeche anom komoek kandoindet, anom konome rabisiek, anom kwame rabisiek. Kikobit kiyoto. Konakilen kitiongonin ingisub kito nekakisir eng Timotheo kole kot komeche chi koek boiyotab kanisa, korok netai boisiet nenyolu korok ko kokonyit Jehova. Tindoi kaming'inetabgei, tindoi muitaet. Manung'otiot abosotiot agenge. Tugun chuto kikisir eng sirutikab Jehova ko kikimwa man kekochi kaniset kiong'notet konai. Kitindoi luget melen betei. Kila ikose biik chekakoboryo bendi grupit age eng lewenisiet kesirgei. Komutai keker kaniset eng kibulit. Kiami Eldoret ko kaniset nekiamenye ko kimi kaniset nekimi batai nekiamenye. Eng kenyisiek chekiatebe yotok nekit kenyisiek 4 anan kenyisiek 5 ko kikiwal kanisanatak kobutok konyil nekit 10. Mangu grupit age komanda, komang grupit age komanda, komang grupit age eng kanisanatak akipkotoi ak pastayanwa. Ko iman eng kaniset kora ketindoi biik chekikowas kaniset. Nole sirutikab Jehova omete chemolbainik ak keswek akoi betusiekab kesisiet. Amu ngele ngotiem kanisa keisto chichotok komang'u age. Keisto ni komang'u age. Konakile Jeiso omete chemolbainik ak omete keswek chekororon akoi betusiekab kesisiet. Ako kenyalil kaniset eng bet ak bet amu tikemi emoni. Tokomi biik chekibwa imbuch ako meche borotonotok kobut kaniset kora. Komutai man kakiisto chichotok makomi kanisa kobun age ngeisto boyononi kobun chepyoset
Ko ngeisto chepyoset kobun boiyot. Ko mutai kakeisto sigik kobun lagok. Mising ko biik che kikon koret kokochi kanisa anan ko chekitekso ko kikobit lugonoton nekikobit nolen kityo ongesamuin kitindoi luget ak ketindoi nyigisindo muchi kotindoi kanetik che ketindoi ng'olyoni anole tos oteski. Ya katinye ng'olyot agenge akobo tebutyono ako nekameche ates kora eng kanetetab kenai kinetkei eng kebeberta nebo let nebo kwang'wan kasi. Kakiker Musa ko kakokur Jehova ako kangokur kwo akoi kotab Jethro na kamwawech muchungaji. Yeitya eng yap komite yutok kakokongei eng ng'olyot nyo kemwoe kele kakokongei kakolech Jethro ityaja ak ngite kele munene kakitakityochi kobit ng'olyotab kamuratanet. Ko ngap kobit ng'olyotab kamuratanet ko kekas drama nekibit eng katikati inai ile kaka kitomo kokes Musa boisiet nekimakat kokes asikobit kotobanda. Sikobit kokes tugul. So mite kito nekiketuch. Ako moi lesson ngi kole kituch kito nekingen kole kimakat kwai. Yani kieka neglected. Kimamake ki. Kiker kuwe makiki yoto. Lakini kingen kole kito nenyolunot keyai lakini kiker kole matinye ng'olyono mami ng'ala. So ko kineglecten kito kakimakat kwai asikobit koek kakoserenden fully ako kakoek agenge ne kabarunet eng bororiet akot newendi kondochin. So kokonech eng yu kinetkei kele angaka imuch kapkibwat kele kakekurech akekonugei lakini makikonugei koyam. Mite tuguk chekeneglecteni chekelen makikeno matile keno mami ng'ala no kolyon mami ng'ala no. Tukyo mengechen chekilen makinoto ko kaki amu ng'olyot kamuratanet ko kiro Musa ko kikitikit lakini kiit kasarta nekakokonfrontenkei Musa ak Jehova kole Jehova abari nas inyendet abari ko ngotake ng'alale met akobo ng'olyotab kito nekikeeshe kila matile ki ketebe akichek sokonik kyok kele kikasta ano kurset ak kikibwananda ano kotab Jehova. Tos mite kit nekekituch kuyo kiketuch Musa asikokesu kwondonyi komuratene weritnyi. Tos mite ki neking'et kakebwa koi asiyekito kanisa ketou boriet amu kiketuch ki. Kale kinae ichek eng logoekwak. Kale mitei kechirek chemitei nesuik chemitei oritab akwet. Kale chekelach ngorietab kechiriet lakini ngorit ko suik. Ara kinaitoi ano bichu kele kinae ichek eng logoekwak. Logoekwak chuto bo boriet. Logoekwak ko tuguk chekakituch ki kobwane koib kamuktaindet. Mitei eng logoekwak. Nakale akoi betutab kesisiet nekamwa muchungaji. Tabiretab Jehova ak kimnatetab Jehova neimuchi kondoiwech kebundukyi tugul nyalilwogik chemite kaniset ak eng let keeku katerterik. Amu kamwa kitabut kainet kaba kijanayat kekure Yoyashub kole wekse ng'etunenik. Ko ng'etunenik che nyokonik che tundonondos akoi kakesunet yebune tuguk cheu en kaniset. Kikilen kikeku kristianik lakini atkai tugul ketinye kito ne makimache ko nyalildos. Kero kilen kami ketinye chepkonda. Ko ngiro chi nenyalil eng barabara ko ngine siling mut ang'ono kenye 10,000 ko ijeru siling mut kabisa ila ikochi siling mut kityo. Metiwe mami akot nabas we bichoto. Tuguk chenelektani kakile toreto ko nyalildos. Kaming'inetab kei ming'ingei komeche chito nyokotororgei eng kaniset akile oming'initi keut nekim nebo Jehova asikobit kotororogei kait betut. Nyeimach iwe ng'echeret nemite tai imach itogu ngomakikwain akot rani eng boisietab kanisa inerechi ile kolya makikero kolya kekwanin koitu kokibosoni eit ak imite biik kiketebi kenyisiek kikekolen eng kaniset kakikolen anyun eng iman amu maiyek logoiwek chemechen. Kituch tuguk chemakat iserenden imete asikobai Jehova sobeng'ung. Ko yeituch tukchoto kinamtigei ko maboisien tabiretab Jehova. Ko ikere kole kingoteb ng'ony kwek kakilechi Paulo okwei biik kero kekwei biik kele okwei biik tisab cheboisie tamirmiriet netilil. Kekwei biik eng wakati nekibo chekiyokto. Ko ngekikwei biik ko kwai boisiet akot Stefano
kwai boisiet na muka kwai ko kwai tamiretab Jehova ma kwai tamiretab Jehova en goret ne itororigei ak yai boisiet ko kasulda agoi ibun ngoti onganishi ak yakte bigele nebo ngetiwe yo betai ko promotion jitanum ko kuni ondanum yondayo karab ko ngot ko unotok ko mu magetab chito nenyi ko magoi isulda tetutik yote lakini isulda chebo Jehova nemati kurset ne kuret ko keserendan fully asikobit kikochige Jehova koboisien ne kityongon ko kirondoik lakini boisiet tugul kobo Jehova. Kongoi kamache amwa en ale kukakekas abwoti ale matese mising ko kiker ile ki Musa ko ki kometo ki age tugul kometochi Jehova mako kimnotet ne nenyi koek ki age tugul noe ko kotebe Jehova amu inendet kale Jehova mi kobote ako inendet ne ng'ololi bakot nguno kaniset abwoti ale kachang'a biik iman amu ikere ile kokangebortos kelen ele makot maliani kunenden chekiibu chechang lakini ngo inyege ko inyege ko kaineng'ung ko Musa anan ko inyendet ko Sibora anan ko inyendet ko Lilian ko kanyol kekutunji Jehova ak yebit ako ng'alal ak Jehova asikobit koming'initech yeku neming'in ako ng'alal Jehova ko ngap akot koyookis koburukok tuguk ko yakakimwat kiburukok tuguk chekaburukok eng Musa ne tos ile ye mamuchi cho ara kamache bara ako inyendet nekoiburo lakini yekaburukok tuguk koikutuny mising asikobit kowol Jehova kito nemoche komwa asimakibirgei akot kora koi kesut kaniset iibe kaniset ko itokyin ole mami Jehova komite ako Jehova kokonech muitaet nekabo Musa nekipkoneti konetkei akobo kechirek mi kechirek yu cheng'ororek cheburukotin ako yekakekurin ongemuite akesom Jehova makoloo mising anyun nekakoburuk koboto chebo sang chebwone suik mite yu tugul ara tupchosiek cho angwek saet neitoune ing'ete akoi iwendi kong'alal ak Jehova ki age tugul nekabit ilechi Jehova ara nee nekalya alyochini ong'alal kakile eng sait age tugul makaron kityo keng'et ak atkai imwa kityo nebo amitwogik akoi koi koskoling akot koskoling chibitu kakaing'et ngilen ing'alal isa kotar ile karon ile amen kokeng'et makomite sait kaek nguno kinetigei yu sikowalech akokonech Jehova kamuget kale icheket cheitirtir nyoru kutwet ara ongitertere tuguk cheuen chemakimuchi saet akekochigei Jehova ku yekitonone Musa makotononegei makotonone konyi makotonone koek Jehova neindoiwech. Kongoi mising. Kongoi mising tebutiet na Eva, kongoi ngachek chekakewalu. Kongoi ing chitugul ing kanetisiet ne kakenetkei ale kakeib kasarta nekoi. Atindoi kamang'unet ale kisisini kenai bandab Musa ko bandanyo. Ngenai kele kararan tilyandit neketindoi ak Jehova. Yekakekonugei komatkemetegei. Angabitu ngoiyondit eng taun tuguk chekikiutye chetekeloe koendi sikoimech tekekose atindonik chetokomite tai ko katoi Musa anyun lesson nebo wikini nyone komwoe kolen taunet neui nekatoi nguno Musa uindo nebo sobet ko ngotorete Jehova kokonech kakuyet ngoribech wikini ak kasikyok tugul kondoiwech ak koribech. Kongoi eng kasikyok chekakokasech ongesanyu nemu torornatet ak kalosunet Jehova. Kongoi amu kiboitinichu kakomwa ng'alechu kakemwa ng'alek ak atindonikab Musa. Toretech Jehova sikobit kenai kele kimi akichek bandanyo nekibwone kipsengwet Canaan nemeche kotoi lagokab Israel kong'ete emetab Misri. Birur kiboitinikuk tugul eng kebeberwek chekose ng'alechu
ak ikonech lumeiwek chebo iman sikobit ketelese ak kenyoru kakuyet. Birurech kot kei wikit nenyone. Akwang mageng'ung eng kainetab Jeiso ne kiptandenyo. Amen. Amen. Kongoi mising bikyok.